Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, hi ta khilo la ta Shamakhombo. Yeah, ku busy blind. Okay, so ka vele from there. Hi ta khilo la Berman president le nga ta khili ka vele. Na le poison. Yeah, hem dena makum of course. Hi ta khilo of course pa pain. Hey, kuna shantikelo shita, kuna shantikelo shita ko. Hora magaliwa. Yeah, so kasum of course itsumela achive lifestyle le ka mishiyane le la mangole tela uya shaba kombo ikafika yovela kona and stuff like that. Le ka mishiyane le ntwini kula ikona exit badi le ka mshiyane kahle location yakona it's more like mindi yala ka bo ngove ile ndio mindi yala ka bo ngove so ile mananganyana ngavula ta yile ndini. It's more like ilendini inside ra vuxikhumba right ya yona kwala ndini kwala and stuff like that. Yeah, so as you can see I got an event the 1 ta February. So na mina hlamula live lenga kifika iendliwa kwalano DJ Khasava kwalano mfuna ngotlo okundaka yona kwala Master T. No, Shamakhombo, as you can see, I can go to busy ka performer wale tanukeri kwalano. Yeah, we have to say ndawu tele swinene. Vada ku teke ndawu yena akutelo ikhe na ngutisa kwala. So defense ti tsakeni kha ti set na mavoko as you can see lokhe cheka kwala na swivona. Kona ku tele vana va home ni xitalo hambi swa ku ri ti 1 ta February as you can see kwala. Okay. So perform I mix one ngopfu na stage as you can see kwalano arkuswana swinene na stage hi tlheriseni kahle hi tlheriseni na kahle nyana ndhaku la. As you can see Shamakhombo lo aka perform first obvious ka tinkoka kwana hi voko so munhu loyi consider ka yena hi luanga la ndlena ku mbala xisha reflector and stuff like that. Let's go. So aka koka mosho Shamakhombo na mosho vikora Shamakhombo zeri fika kwe koka and dash ka xungu thiva Shamakhombo ba xi ku zame ko va xungu thiva demon yes dele wa ha ri ku fosterleni ku yisa voko la ntiko a fosterlani ta swi vona kwalo ka a fosterlani. Let's go. Yo boy I'm one demon mana ido foster like xizamini Shamakhombo hi tlheriseni ndhawu ka like xizamini kwa xi nani xi n'wi susa ku a nga yisi voko la ka xona la ilo foster vona foster vona nkarhi nyeko le ateka nkepisi mara ncini mara leswi guys xi teka nkepisi xi mbala demon as you can see then Shamakhombo xi bamba mutla na xebe xi twana na ku twana kholi ya mito ku yitwa lexi njha twana listen. That call yi twala na le ka video ku na music sika bisingisa ku you win hayi lo awisa nkepisi sorry the boss mngona ba awisa nkepisi munhu se ku la bolwa a rhwala nkepisi musi ku na n'wana a rhwala nkepisi laha a nga rhongo lo a va nyika nkepisi mfana lo a yena a va nyika nkepisi nkepisi yu ye back boy ni misela ke swi rivale but mba ku video clip ba Shamakhombo xikombe ya perform kahle nga haza nga ba swicele tla continue a perform without any problem and stuff like that. Okay, before you analyze mhaka leyi one hi sungula hi yona TV lifestyle ayona i ndhawu yo saseka swinene as you can see kwalano like it's a proper place. Okay, I show on like it's actually a proper place located in Kwalano. Yeah, and it's more like Johnny Viekaya and stuff like that location on the Sakwalano.
ndhawu yona at the moment ya ku na ku hi languta na December leyi a yi na power swinene u mi rhanga phanda va vona vhele va kha va ya lani even na hosi ngombe post na vona a va yini like ya tala that place laha ni vona yi va yi ri pusheni at the moment hi nga vula ku yin'wana ya tindhawu leti ti nga na matimba swinene loko hi kha hi swi cheka and stuffs ka tala vanhu va le ku yi rhandzeni swinene a ku ka tala hi swo huwa guys vanhu va ya ku humiwa hi xitalo as you can see kwalano it's a proper place at the moment hi nga vula hi yin'wana the top areas and stuff like that in terms of the events even then vhele khi veka xa makhombo loyi obvious un'wana na un'wana wa swi vona ku xa makhombo a nga zanga rhongo la yo pfukiwa ku pfukiwa I mean like it's more like mina come on i hluvula munhu i ze i hluvula na munhu kepisi come on man a swi ri way too much hambi beni mayenga the president va tiva ku haya va lunghe ngopfu na hi byala va cheriwa but loko fika yi hluvula kepisi ri performeni a ni swo hi nga bohango ni ri ku ra wu bohi hi yona hi nga bohango na hi valava yi nga ta yi na vona like it's very very wrong a swi basanga a swi basanga leswi a nga swi endla misa loko swona a nge yimeleriwi ku hava ku ta ku swi basini u nga hluvula nqambi hi kepisi a hi kani tindhawini but it's wrong it's very very wrong like a swi nga basanga at all vana diva hi ku ri xi hlula tlhe xi cinisana nhloko vona ni tsakise ku xi hlule tlhe xi cinisana nhloko vona hongwela yi kha yi hleka hi brako ya leyi a yi na ku boha afterwards but vona yi lexi cinisana nhloko diman so a xona hayi xiso lexi xa reflecta xi rhongo swinene xa makhombo vhele hi kombisa i zamini ku va kha vhika la kha xi kokakoka xi nga yimi yena hayi a swi tiva xa makhombo wa bayana but aka this time around a xa makhombo u nga rhongo la yo pfukiwa mfo hala hayi ku hala nga ta ku blame na mina ni kona as master T loko ku ri ku lwa hi ku defend hayi ni nga ku defenda ka leyi a wu rhongo hi mfo a wu rhongo at all vona mhaka leyi hi leswo even then vhele khi ta ka murhangaphala president na post leyi nga fika yi tsala I'm not sure if vanhu a va ri tekele nhlokweni nguleka hi ndlela lowa and stuff like that so fika hi one of course yi fika yi tsala ku Limpopo poison lo fika hi cheka kwala na swona of course yi vekela xinepe xa yona kwana murhangaphala minkarhi a ya ha ri ka EFF laha mongo wolowo wu simple a ya ha ri ka EFF minkarhi liya president vhele a ku ri Julius Malema on the far right and then on the far left as you can see a ku ri Floyd Shivambu kwalano so yi fika yi tsala yi ku Limpopo poison so i no ri xilo yo simple ngopfu ka hina vo Master T leswi it's more like a walk in the park swi simple ngopfu a ni yi hambani ni team leyi phela na yo crew yi hambana na murhangaphala vhele yi suka ka EFF yi ka tin'wana tiphati then until yi va na phati ya yona and then Julius Malema wa n'wi siyisa sweswiya and then Floyd Shivambu a za a vuya tlhela a suka na Floyd Shivambu la nga vuya vhele kambe yi ka hina ya ka MK and then sa tlhela kota ku a endla na phati ya yena and stuff like that se va hangalakini vanhu lavuwa vona mhaka leyiwa so swi tlule swi hi vulaka swona so murhangaphala yo confirmeni ku hayi indeed hayi Limpopo poison yi hangalakini swi swi vona ku vhele yo tlhe yi tiyisisa ku hayi Limpopo poison yi hangalakini a ya ha ri kona tanihi swi vona ku na yona team leyiwa ku na low chance yo yi nga ha tirhisana swin'we ya linga kwala hi vona kwala ka xifaniso ku Floyd Shivambu na yi nga ha tlhela ka EFF or murhangaphala yi nga ha tlhela ka EFF mavona mhaka leyiwa leswi nga ku swi kombiseni ku it's a low chance ya swilo swo fambisana na sweswo mavona mhaka leyiwa so swi yo confirm murhangaphala ku ze ku na swo tika so I was like vanhu va kota ku swi twisisa tsima ri hangalakini in other words hi leswi murhangaphala yi zama ku va yi kombisa swona kwalano as swi vona ku vhele Limpopo poison yi hangalakini murhangaphala yi le ku promiseni na ti-beef a hi tiku Dr Joe Shirema yi rivaleriwe na ku yi tini yi ta kombela ku rivaleriwa hambi yi nga dyohangi mara ku chuha ti-beef but a ridzi swi ta kha swi vonaka and stuff like that then vhele khetela hi papa pheni a ku na swa matimba swi taku ku hi sungula ka hina hi sungule post leyi nga fika yi tsala hi tintswalo kwalano laha ka va kombisa ku pheni Shaka Bond season 1 coming soon as you can see kwalano so ku na the whole season di nga ku teni about papa pheni yana loko hi hlaka xo khata tiscene xa ti-movie xo direct tiscene and stuff like that a swi vona ku a ku na details kwalano director veri i Jafta kwalano executive producer veri i Vista a ni swi voni kahle leswin'wana na va pheni and stuff like that loko hi cheka kwalano so hayi mhaka ka serious swinene ku busy swinene and this project ya ku sungula musila ya ku sungula like the date i 30 ne 30
probably a ku ri ku tsala ku 01 I guess 26 2024 ntuku ndleka henda a yi nga ri a hi 2026 xilo lexi a yi ri xi nga vekeriwa lako or ku tsala on top a swin'wana swi ri kona ku ni tlhela ku ri ku na 25 la tlhela whatever but yes papa pheni yi le ku teni na season ya yona Shaka Bundu a ni tivi ku maybe ka TV yi ta fika na but hopefully yi nga fika na kona ku na hi mhaka yo one yi endliwa movie set so like swilo kahle swa qualify no swi nga nghenisiwa ka TV so swilo swa wona loko swi chekisala so nga vula ku tona ku hi mhaka kahle musati wa yona swi clean as you can see quality yi clear yi clean kahle kwalano so nga vula ku mhaka kahle swinene hi tivi swi nga famba hi xi-interview ro xi njhani a ni tivi a ni Shaka Bundu hi yona vhele a ni tivi ku yela ku hlamusela ro yi ta swi endla ku reality show na a hi tivi swi ta kha swi vonaka mara la swi fambisana ngopfu na yona la as Shaka Bundu swa ku yi ya ku ti hlamuseleni I guess vukhale bya yona loko na laha swi vona ku a yimbali vukhale bya yona I wish alisiku swi ta kha swi ndlisa ku bada leswi swi tivaka season ya yena yi le ku teni about yona as Shaka Bundu stuff like that so nga vula ku mhaka kahle swinene a ku le ku ka swihuwa ku le ka swoho as you can see kwalano i set ya straight set ya straight na tikhamera ti nga kwalano kwana swa tikomba ku swilo swa serious lomu swi nga fika na eka TV like tirhisiwa ti-equipment ta serious ngopfu loyi khe yi cheka la and stuff like that na mhaka leyi so i mhaka kahle ngopfu swi kahle hi pfa hi volana swa kahle hayi xigaza xi ya mahlweni vhevheli swo actor yi blind swi voni loko yi endla reality show ya yona a yi ri blind a yi ri blind swinene na Fumani Xilubani hi lowu vukosi va ka inani Land of Blood a ni rivele ku vula kambe na i kona kwala a ni tivi ku maybe o director a ni lava ku khata xilo lexi ku ri director and stuff like that ni tivi ku xi njhani but is part of it hi leswo loko ku ri amukeza swi sika vana ka mi tika subscribe Back to school. Ani ku ri swona leswi swa leswi n'wina swa vana lavatsongo leri ni vula swa lava ku ka tibeke u la ku yiviwa birozaro u la ku yiviwa gorozara u la ku yiviwa gorozaro ni twa chilifishi ta mhani le kaya mancina a mi ngo to fika mabolini joni a ni swi tivi ku mi ta humelela yini loko ni pasi wa n'wana tsisa ni tsuzela loko na nghena lesiku rin'wana ya ku hindzanyana na nghena ku ri na ntlangu wun'wana la kaya wa swi tiva n'wana mani ni twa tinsimu leti hi bali nxanga phakathi ni baxa ni nghena hi mistake va ni tisela plate hi mistake va mani va twa nga ri ni maseve wala ka bewa ka ndhambi